Predsjednik Ukrajine Volodimir Zelenski priznao je da Ukrajina trenutno nema nikakve realne izglede da postane članica NATO-a, uprkos tome što Kijev i dalje smatra da je ulazak u alijansu pravedan i opravdan cilj. U intervju za ukrajinski magazin Strana, Zelenski je neobično otvoreno poručio da su u Kijevu postali realisti i da je jasno da ni SAD ni nekoliko ključnih članica NATO-a ne podržava prijem Ukrajine u savez u dogledno vreme. Zelenski je dodatno naglasio da Rusija nikada neće pristati na ukrajinsko članstvo u NATO-u, što, kako kaže, dodatno blokira i komplikuje približavanje Kijeva zapadnim vojnim strukturama. Prepreke su, tvrdi on, političke, vojno-bezbedonosne i duboko geopolitičke. Govoreći o unutrašnjem stanju zemlje, Zelenski je naveo da je spreman da raspiše izbore, ali da je njihovo održavanje trenutno gotovo nemoguće zbog ratnih uslova, masovnih raseljenih i stalnih bezbedonosnih rizika, prenose mediji.